tarihinde başlayıp 7-11-2014 tarihinde bitirilmesi planlanan ve şu ana kadar ortaklar tarafından başarıyla yürütülen proje sebebiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Така както бяхме отбелязали и в уводната част на проекта ни, нашата цел е развитието на насърчаващата демокрация в местно ниво в сътрудничество с Българската фондация Зеленият Бургас и Турция Edirne област Üzüm Köprü, Асоциацията на старейшините. Проектът ни бе стартиран на 08.11.2013 година и плануван да бъде приключен на 07.11.2014 година. Именно поради тази причина сме събрали тук днес пред вас. Sayın konuklar, projenin kapsamlı içeriğini sayın konuşmacılar dile getireceklerdir. Ben bu yüzden sizlere projenin başladığı günden bugüne kadar geçen süre içerisinde yürütülen faaliyetler ve projenin amacı hakkında kısaca bilgilendirmek istiyorum. Уважаеми гости, за съдържанието на проекта ще ви разкажат нашите говорители. Аз искам накратко да разкажа за периодът, от който е започнал и до сега какво се е случило и за целта на програмата ни. Projemizin öncelikli eksenini sürdürülebilir, kalkınmanın ve sosyal uyum bağlarının geliştirilmesi oluşturmaktadır. На първо място е да се изградят и осъществят социални връзки между двете страни. Projenin lider ortağı Uzunköprü Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği, Bulgaristan tarafındaki ortağı ise Yeşilburgaz Vakfı'dır. Genel hedefi sınır ötesi işbirliği bölgesinde dengeli, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmanın geliştirilmesi ve güçlü bir Avrupa entegrasyonu ve işbirliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak olan projemizin özel amacı ise yerel düzeyde karar alma süreçlerine katılımın arttırılması, temsil kapasitesinin geliştirilmesi ve demokratik haklar konusunda toplumsal bilincin yükseltilmesidir. Главният сътрудник от турската страна е Асоциацията на старейшините Uzun Köprü, а от българската страна е Фондацията Зеленият Бургас. Общата цел е изграждането на социални и икономически връзки. Лично народът определи целите на проекта в местно управление. Bugüne kadar proje faaliyetleri olarak projenin uygulama ve yönetim ekibinin kurulması ile birlikte kapasite geliştirme amaçlı toplantılar düzenlenmiş, gerek Türkiye gerekse Bulgaristan'da yürütülen eğitim seminerleri ve forumlarla katılımcılara yerel demokrasi eğitimi paketi sunulmuştur. До сега сме правили събрания с цел увеличаване на капацитета, както в Турция, така и в България. По този начин тези, които са участвали в това обучение, бяха информирани за насърчаващата демокрация. Също така, с екип от 41 души посетихме семинара и в България. Böylelikle eğitime katılanların katılımcı demokrasi konusundaki bilgilerinin geliştirilmesi amaçlanırken diğer taraftan da yerel halk düzeyinde farkındalık yaratılması hedeflenmiştir. 45 kişilik katılımcı bir grupla Bulgaristan'daki eğitim seminerine iştirak edilerek Türk katılımcıların daha fazla bilgi edinilmesi sağlanmıştır. Burgaz Vakfı ile Uzunköprü Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği'nin ortaklaşa sürdürdüğü yerel düzeyde katılımcı demokrasinin geliştirilmesi projesi çerçevesinde karşılıklı ziyaretler, eğitim paketleri ve çalıştayların bugün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Projenin gidişatı ve proje sonuçları hakkında proje sunumcuları gerekli açıklamaları yapacaklar zaten. Benim açımdan bu projenin iki önemli sonucu olmuştur. Уважаеми заместник областен представител от град Бургас и всички гости от Бургас, добре дошли! Днес сме дошли в края на нашия дълъг път, който бе инициатива на проекта ни насърчаване на участието на демокрацията в местно ниво с партньорство на Фондация Зеления Бургас и Асоциацията на старейшините на населените места Uzun Köprü.
На първо място и двете общности ще се опознаят по-добре и предразсъдъците ще бъдат отстранени. Bunlardan birincisi, her iki şehirde yaşayan Bulgar ve Türk toplumu birbirlerini daha iyi tanıyarak ön yargılardan kurtulmuş olacaktır. Както споменах, основната цел, първата цел на тази програма е двете общности да се опознаят по-добре и предразсъдъците да бъдат отстранени. İkincisi, Bulgar ve Uzunköprü kamu kurumları, üniversiteler, yüksekokullar, okullarımız, sivil toplum kuruluşları, karşılıklı işbirliği protokolleri imzalayarak önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ve İPA projelerinden daha fazla istifade etme imkanına sahip olacaklar. Bu sayede yaptığımız işbirliği Burgaz ve Uzunköprü insanının ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişimine yardımcı olacaktır. На второ място и двете общности ще се опознаят по-добре и предразсъдъците ще бъдат отстранени. Като бъде подписано споразумението между Бургас и Узункюфрю, ще имаме възможност да получаваме облаги от Европейския съюз и ИПА програмите. По този начин от натрупаната сътрудна работа бургаското и Узункюфрю население ще може да се развие в културно, икономично и социална сфера. Önümüzdeki dönemde özellikle çevrenin korunması konusunda köy kanalizasyon arıtma sistemleri, biyogaz ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları konusunda işbirliği yapmak arzusundayız. Ve işbirliğinin her alanda artarak devamını arzu ediyoruz. За по-напред плануваме в името на това да предпазваме околната среда, да се възползваме от напредналата технология и слънчевата енергия, да подновим пречиствателната канализационна система и по този начин да продължим съвместната ни работа. Böylesi bir tatil gününde aramıza katılarak bizi onurlandıran öncelikle Burgaz'dan gelen kıymetli heyet üyelerimize, dostlarımıza ve sonra siz Uzunköprülü insanımıza, kıymetli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Tekrar Burgaz heyetine hoş geldiniz diliyorum ve katılımcılara başarılar diliyorum.